Kapri survive pi barok di pelok kepecor. Pat ngai aku beliru pi barok di subscriber. Bela juga shaninga nak por sekepor. To beli undang ku kedok pi berkenang yok gemen upat ke koi ke. Hadin balap ia ke kli bad ia ke ti nak pung yam. Jong omika martong ubala syak penyap lusmon. Hagriunar kipulit kila pelongi ke jing tokit ke bejur. Panlap ia kriunar ki bodon keti hagani ke kam pan penyap lusmon yang omika martong. Hakalai tering kipulit jong ke is kasih hill district. Kila yok ban kem ya sangut kriunar ki basubadon keti hagani ke kam penyap briu. Bad uwei ubala kem haga atarik jong metau benai arjar pulai balakem di kipulit jong ke is kasih hill district.